Hoće li osiguravajuće kompanije iznajmiti ljude koji će me pratiti, snimati i nadgledati nakon auto udesa? Zdravo, Nedim Ramić, ovdje vaš i naš advokat za auto udese. I ovo se možda više dešava u filmovima nego u realnosti, međutim imali smo slučajeva gdje osiguravajuće kuće angažuju privatne detektive da prate naše klijente, da snimaju, da ih slikaju i da ih svakodnevno nadgledaju. I to se u većini slučajeva desi ako oni imaju neku sumnju da naši klijenti glume, hajde da kažemo tako, da oni zapravo nisu ozlijeđeni toliko koliko mi tvrdimo da jesu ozlijeđeni. Znači, jedan jednostavan način da se ovo spriječi i da se spriječe neka iznenađenja u budućnosti od tog praćenja, jeste da budemo realni sa advokatom, da budemo realni, da budemo iskreni sa doktorima, da pratimo šta nam doktor kaže što se tiče tretmana i da ne pokušavamo neke budalaštine ako nam doktor kaže nemoj ići se skijati pošto imaš problema sa koljenom i mi još uvijek odemo i skijamo se iako smo možda u bolovima, Znači slušati doktora i da izbjegnemo ovakve situacije. Ako imate kakvih pitanja za mene, nazovite me na 314 352 6800. Hvala i prijatno.